Alternativa za Swiss Army Knife, drugi deo, Amerika. Švajcarski vojni nožići su preklopni, višefunkcionalni nožići koji su proizvele švajcarske firme Victorinox ili Wenger. Kroz istoriju koja traje više od 100 godina postoje veliki broj alternativa, danas pričamo o američkim modelima. Pre svega to su firme Gerber i Lederman koji uvode keychain, multitool koncepte kao i preklopne nožiće sa više funkcija. Jedan od prvih modela je bio Lederman Micra, to je keychain sized, znači multitool na bazi makazica, fokusiran na funkcionalnost kao klasični multi-alat. U držci ima nekoliko alata. Posle toga su sledili i neki drugi modeli, kao što je Lederman Squirt. Ovde model je također na bazi makaza, postali su neki modeli i na bazi malih klešta. Posle toga je Lederman izbacio u toj dimenziji model Style koji također u dve konfiguracije, jedna je na bazi malih klešta, postoji varijanta na bazi makaza, ovo je umanjena verzija, kao da je umanjena verzija Skeletula. Gerber je tu svakako šampion po broju modela, vrlo različitih. Od uspelijih modela je Gerber Dime, baziran je na kleštima. U držci ima nekoliko alata koji su dostupni spolja. Jedan od njih su ove minijaturne makaze. I Gerber je također imao modele koji su, na primjer, ovde Shortcut, on je na bazi makaza, model Clutch je na bazi klešta. Firma Sogit je također izbacila nekoliko modela na bazi makaza, ima jedan model Cross Grip na bazi klešta. Ove makaze se na testovima pokazale da vrlo dobro rade. To su bili keychain sized multi alati, znači veličine priveska za ključeve. Oni su direktna konkurencija Victorinox modelima od 58 mm. A sada pređemo na ove malo veće modele, odnosno preklopne nožiće sa više funkcija. Lederman Creator je relativno neuspešna bila serija Ledermanovih više funkcionalnih nožića. Oni su više kao preklopni noževi, folderi takozvani bili, kojima je dodato nekoliko funkcija, znači imaju jednoročno otvaranje, imaju bravljanje, liner lock bravu, imali su i solidne materijale i malo bolje materijale. Međutim, dizajn nije bio uspešan. Ovde vidimo, znači, dodali su od alata imamo krstasti odvijač i ima ravni odvijač, no nažalost ovde su dodali karabinjer. Mogli su ovde da dodaju nešto neki korisniji alat. Ovde vidimo i mogućnost takozvanog
flip opena, ali to baš ne radi sjajno. On se davno ne proizvodi. Modeli Free T2 i T4, ovako prilično robustni modeli, zajedno su izašli sa serijom multi-alata T2, T4, na istoj arhitekturi, ima jednoručno otvaranje i isto bravljanje kao ti multi-alati. Nekoliko alata sa jedne strane, nekoliko sa druge strane, to je kvalitetna izrada, skupi su, nisu se baš na tržištu nešto pretjerano pokazali. U isto vrijeme je izašla i nešto veća serija K2 i K4, aluminijumska držka, prilično veći nož, koji je tu negdje konkurencija Victorinoxu 111 mm. Znači dva modela su bila, jedan je K2, ima manje u odnosu na K4. Ima sličan set alata kao i ovaj prethodan T2. To su bili neki od modela američkih firmi, nisu se pokazali na tržištu, poneki su samo bili imali uspjeh kao možda Ledeman Micra, ona se i danas proizvodi, ovo ostalo više manje.